asa marieta ngoro arishoni yagiro yo yaligoti kurugotabo likoro asa yongo jikuyene nenje nambia muno mheshimiwa Simba ayali kwatokole ntunyaroche ngo atwa municipality urembo mu manager arwete kenyoreke nando mongi na me Simba na ajita matanga kenyoruki itoga atoletere ndagira atwagwira n'ikibesa chikatokonya sa matanga nanto otengambia muno gendera gotokonya nande project yege ko me Simba tutaite kunyi chaka mwisibi gotubwatesi nando chote yumongi no me Simba jaja nyirate alisa ajita matanga no yenye kitali yebekire sababu mu manager asa yigo mwisibi wa me Simba ndukutagete gaiga oche koto sirre project ye ekenyorugi abatabali koronga motole naye nandi na otu walingi naye kulitangani nandi na otu tiketo kwa naye ndunto kana tukosira se bintu kana tukoparera asa yigo mbia mono mwisibi wa Simba ntoko kaneti gaiga oche korore project ye nandi na otu rama sa mangana ale mutu ye chikura na otu rama kukosira tole asa yigo mbia mono mwisibi wa manager Pogembo Paulo naye mbia mono ase ngenjo oto kana tukosira na kototebi tole otobe magayo gavana asa yigo mbia mono samariete gongo Charles Makurio gao asenga kientambe gotora mani kontwana konyora magendero ga gavana Simba watokoleire gasengia soko to mwana ito abeire manager Ugembo municipality nanti twabeire no mogoko sana aseboika ngengima nande twagwa kirenga mbuya asaya gwa kolire nando gendere commenta lero gotorega ase abana inchi bonsi pi wa baikoro butabori gotwatira gusangirika na sengenjo tutabwatie nyagitari eyitotagete tuchange kibesa asaka gingaga ketwanyorira omonye natoire tomwakane egere twagatie nyagitari ase igo gavana asengenje kenyoreke ne kiao kwari gichikura kwara buna turamaniko gotoko genda saa tambe sana kubwati kinyagitari cyeito guseka mutwarwarire orancho tubwatesi nando tubwatesi asencherere ya iguro nande tubuna tugenda tugwakira buya buna wono gwatoira umwana oito Paulo nando genda gotokonya asa yanda amani byamono sa marieta ngoro kuchose mauti yo kenyanya intendenenete project ye aso ase abantu ba minto bairua bakasaba mugakondo bole moga batagete bamwa gento geke nande bagatinya gitari na bisiyo mugambi no ego chakoba igo abantu ba minto baiga tule asa kong ikiagera kurwaiga bakanya kebolere na tambe sana nande negetiro gere twa nyoriro murweire bono koranga ndiba katokwana nyakebole twagenda Ugembo igo bono twataka turusi abantu baminte serikali yaitu ye county nonya no mongi na Mary Simba na kitega iga samatanga na barocha asa ngati mono nande twa ngumusaba achichali gero no kulire ribuyeka ruwe county aire nyama mugaba ntabwatiribaga aichatu ligero liekera rokororanga mutuli nere nande ngocha arotoro none kiri twanyorira matanga baje batokonye twakano munyene tukole erinde nintu tonyore nyagitaria esa abantu ba minto bagokonyekera none no mungine kira anyorira obokongu igaigangange nintu twaikatwa twakonyekero meri nyanja amagwako egenteke ganancho nabanango konga mukono ngagaki twatandekire nonyene kara twango twakonyeka gwetere esenge nyagitaria erare tonyora none bestokoli nere pikipiki ntobwati ase nyagitaria eregetire kero tori konyara kogenda kara twarwari ona banango sabanga Kisimba korabu nyore nantu gota matega obwatarana na manager ito na bandi nyasaya arabakonye erire nantu motosire akatwa nyoro ogwani borange toramento bogima ekiagara totabwati ebe inge na banango ikerigo asenge. Majina anaitwa Johnson Nyawanga, hapa ni nyumbani Omobiri. Ni bayana kwamba ingawaje ni karne ya 22 hapa hatuna hospitali karibu, huwa tunasafiri kilomita 5 ndiposa tufikie hospitali. Kwa hivyo ndiposa kijiji kikaonelea kwamba tuwe na hospitali hapa karibu, tukacha pamoja tukaanza mradi wa hospitali ambayo uko njiani unaendelea kufanyika
Ukweli ni kwamba tu hapa kwa siku hii tukisemeshana kwamba huu mradi ni wa maana sana, ndipo sasa uendelee. Tumejiunga pamoja, tunaendelea kutafuta pesa. Tunyakwewa huku kama turesa la vya facility ye distance korwa paka Ugembo paka Nyamarambe na Satambe na igoto gusaba mo esimigo ito Simbarati tochamo tobegenteke mo tokonye facility ye ne tokonye mono sa yamake tumeshukuru na tumesema tobwatira na sobo mombia mono. Kwa majina mimi naitwa Wilfred Onkeni Yalioti, kwa majina mengine Chata nickname. Asante kwa ile wakati ambao ulipofika kwetu hapa kwa Masisi. Tumekupigia asante sana, tumeshukuru, tunaomba Mungu akusaidie. Asante kwa ile siku ambayo ulikuja hapa na tulishukuru sana, tukasikia mzuri na ulitusaidia. Hapa ndio wakina ile manager anaitwa Paulo. Manager, asante kwa ile mambo yote ambayo umefanya kwa kutuletea kama na ile wakati ulipofika hapa. Tumeshukuru na Mungu akusaidie na uendelee. Hapa sio ile wakati ambao ulikuwa pale Nyakembene ulikuwa na vita saa yote, mambo ya vita. Hapa kwetu tumekualika ukuje kila wakati. Asante sana.